Barcelona n'ikipe ya Atletico Madrid bari wenda ikipe ya FC Barcelona yahabatsindiye n'umukino wari ufite igisobanuro gikomeye cyane rugaju kuko ikipe ya Real Madrid yatakaje basohotse ku munsi wa 30 mu gihe buri minsi 8 ihwanye n'amanota 28 harimo itandukano ry'amanota. Mfite agahinda kenshi nerwa na Real Madrid mfatanyije n'abantu benshi ntibaza ikibazo kiri muri Real kikayoberana. Biragoye gusobanura ukuntu ikipe ishobora gutsinda ikipe nka Man City muri Champions League recto verso. Biragoye gusobanura ukuntu ikipe nka Real Madrid ishobora kuba iri muri position ibizi neza yuko Barcelona bikeneye nyuma yayo n'ikipe ya Atletico Madrid ku kibuga cya Atletico Madrid isabwa byibura gutsinda kugira ngo ishyire Barcelona igitutu ikisanga igiye gutsindwa n'ikipe ya Mallorca, ikipe irwana no kutamanuka mu cyiciro cya kabiri. Bon, ndabyumva imikino nk'iyi ngiyi amakipe bavuye mu abakinnyi bavuye mu makipe y'ibihugu somehow hari ukuntu baba bagifitemo akantu nyine ko kuba bataragaruka neza mu club yabo, ariko abantu bavuze Real it's a disgrace gutsindwa n'ikipe. Wibuke ko batakaje kuri Getafe nanone mu gihe gito yagishize, nayo ni ikipe navuga ntoya. So bamaze igihe rero bakora amakosa ku makipe matore ukuntu bavuye mu gikombe cy'umwami ku gakipe gatoya. So ukibaza ese bafite ubushobozi buzakuramo Bayani niba bashobora gukora amakosa nk'aya ku makipe mato. Ariko Barcelona ntigeze itenguha. Barcelona yawe na Atletico Madrid, Atletico yari yagerageje guturuna effective yayo kuko bafitanye match muri Champions League. Twabwira yuko ihari ku munsi w'ejo kwa kabiri ndetse no kwa gatatu. Hanyuma Atletico Madrid rero yaje kubona ikarita itukura mu gice cya mbere, hanyuma iza gutsinda igitego Barcelona cyishyura. Hanyuma Barcelona match ijya kurangira ku minota 87 gutyo batera shoti uwitwa Cancelo rikomeye cyane, umuzamu arikuramo ariko Lewandowski atishyiraho umupira n'agatuza usunikira mu izamu batsinda igitego cyabo cya kabiri. Barcelona itisigara yari amanota 7 nubwo yagifitanye match abenshi bakavuga ati championnat ya La Liga yarangiye muri iyi weekend ubu bigiye gukurikira no kurwana na UEFA Champions League. So amasomo yo gusigarana kuri Real Madrid imvune zirimo nk'umuzamu Thibaut Courtois, kongeraho nanone instabilité itaraboneka muri mediane yabo bakunda guhindagura cyane. Biragaragara yuko bishobora kuzaba costinga kuri match bafitanye na Bayern. Real Madrid na Bayern bazakina ku munsi w'ejo saa 3 z'ijoro. Mu gihe nanone saa 3 z'ijoro Sporting zabikina na Arsenal turi kwa kabiri. Kwa gatatu iyo Barcelona twavugaga yitwaraga neza izongera ikina na Atletico Madrid ku kibuga cya Barcelona. Ya Barcelona amari yo kushobora kuzayitsinda Spotify Camp Nou. Barcelona abakinnyi bayo b'ingenzi barahari usibye Rafinha wavunitse wenda by'ibyumweru nka 5 kwezi kurenga. Bigaragara yuko wenda Atletico yari yaruhuye ba Julian Alvarez na ba Demar Lookman izabazana kugira ngo rebe ko yatsindira ku kibuga cya Barca, which I think bizabibagoye cyane gutsindira ku kibuga cya Barca. Barashobora kubatsinda match ibanza. Hanyuma PSG Paris Saint-Germain ikaba rero nayo izakira Liverpool, nayo turi bugaruke gatoya mu kanya nabo ku isaha 3 ku munsi wo kwa gatatu mu mikino ya UEFA Champions League. Tuno update inze nyine ko ihari nuko La Liga twababwira ngo ibaye nk'ibaye icogoye mu gihe Barca 7 njya nk'umufana wa Real Madrid n'abandi dufatanyije kuyikunda rwose mbabwiza ukuri ntago Real ifite ubushobozi bupangurira amanota 7 ngo izitware. 7 ni 9 rega 7 ngo ni imikino 3 ntago byakunda. Reka twinjire mu makuru agezweho turagaruka mu kanya gato.